NSUI गोवा आसा ते आयज आपले एक डेलिगेशन घेवन जे गोवा युनिवर्सिटीचे वायस चान्सलर आशिल्ले तांकां तेंच्यांनी आयज ते मेवळे आनी तांचे खुबशे इशू आशिल्ले ते तेंच्यांनी गोवा युनिवर्सिटीचे जे वायस चान्सलर आसा ताजे मुखार तांच्यांनी दवरले. तितूंतले थोडे इशू अशे आशिल्ले की ते म्हणटा की गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पसान CCTV कॅमेरा तशेंच स्ट्रीट लायट तशेंच जे हांगासर जे सेक्युरिटी गार्ड्स आसात ते म्हणटा ते गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा ताजो सेक्युरिटी गार्ड जाय म्हणटा ते हांगासर सद्याक प्रायवेट एजन्सीचो एक सेक्युरिटी गार्ड आसा म्हणून ते म्हणटा तांचो डिमांड तसो आसा. तशें खुबशे तेंचे वेगवेगळे इशू आशिल्ले. सेक्शुअल हॅरेसमेंट केस चल्ली फाटीं ताजो इशू घेवन ते हांगासर आयज जे वायस चान्सलर आसा ताका ते मेळ्ळे. We want justice! 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 Student right! Student right! Student right! Student right! NSUI Goa, along with students, came to protest against the insensitive behavior by the management of Goa University for neglecting women issues, for neglecting the women's safety in the campus. आणि आता आमकां लॉक केलेला भितरल्यान आनी आमकां एंट्री दिना जेन्ना पर्यंत वायस चान्सलर कडल्यान आमकां अश्योरन्स मेळना की तो ते प्रोफेसराचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ताका सस्पेंड करचो ना आनी ते पुलीस ऑफिसराचे ते एक्शन घेवचे ना तांकां अश्योरन्स मेळचे ना तेन्ना पर्यंत वयचे ना बिकॉज दीस इशू इज रिगार्डींग द वुमन सेफ्टी इशू. आनी हांगा जेन्ना स्टुडंट्साचे सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता आनी स्टुडंट्स केन्ना कंप्लेन करता फॉर द कमिटी कांयच सिरियस घेना. देर इज वन कमिटी कॉल इंटरनल कंप्लेंट कमिटी and internal complaint committee is a committee for sexual harassment cases on campuses. So आम्ही जेन्ना पर्यंत वयचे ना मेळचे ना वायस चान्सलर तेन्ना पर्यंत वयचे ना बिकॉज दिस फायट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट्स. 5 मिनिटं आली पळय कितें करता. We want justice! 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 आयज NSUI Goa met the vice chancellor regarding the sexual harassment issue. जो गोवा इन्सिडंट जालेलो आहा 3 इन्सिडंट जालेले आहा. पयलो इन्सिडंट द प्रोफेसर इन हिज कॅबिन सेक्शुअली हॅरेस द स्टुडंट आनी दुसरो इशू द पुलीस ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन सेक्शुअल हॅरेसमेंट. ते स्टुडंट गोवा विद्यापीठ स्टुडंट जे इंटर्नशिपाक वयता ते इंटर्नशिपाक जेन्ना गेल्ले ते पुलीस ऑफिसरान हेंचे असॉल्ट केला. So in this matter, the Goa University's committee, which is the internal complaint committee, has failed to resolve the issues, has failed to provide the safety for the students of Goa University. So regarding this issue, we met the chancellor. 6 महिने पयलीं we met the chancellor with the same issue. कित्याक आउटसायडर येवन आमच्या भुरग्यांक आमच्या वुमन स्टुडंट्साक टीज करताले आनी हॅरेस करताले तेन्ना आमच्यांनी डिमांड केल्लो की हांगा CCTV कॅमेरा घालात म्हणून. गोंयची एकूच युनिवर्सिटी हांगा CCTV कॅमेरा सुद्दां ना पूण अजून पर्यंत CCTV कॅमेरा ना हांगा सेक्युरिटी गार्ड शूड बी फ्रॉम ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हांगा सेक्युरिटी गार्ड हा प्रायवेट एजन्सीचे ते कोणाक तरी प्रायवेट एजन्सीतून पयशे मेळटा दिसता म्हणून हांगा एकूच गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग आहा की हांगा प्रायवेट एजन्सीचे सेक्युरिटी गार्ड डिप्लॉय जालेले आहा. आनी थर्ड इशू हांगा जो रोड जो आसा इतलो डेंजरस रोड आहा हांगा स्पीड रंबलर्स ना हांगा झेब्रा क्रॉसिंग ना हांगा सायन बोर्ड ना कांयच ना. आणि in this 90 days as per the Sexual Harassment Act in the committee within 90 days the investigation should be finished and the report should be submitted. But 90 days झाले not even once the police officer was called for hearing. So खंय तरी police officer हांकां pressure घालता खंय तरी political गुरू जे आहा police officer जे हांकां pressure घालता आनी जी केस जी आहा ती दाबोवपाचो प्रयत्न आहा. So आमच्यांनी आयज assurance घेतला from the vice chancellor to provide these basic amenities फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट. समज जायना जाल्यार 15 दीस मागीर 4 तारीख 20 तारखेक परतून येतले आमी आनी अपडेट घेतले. In last 6 months, we have had 3 cases of sexual harassment from the people inside the university and outside the university. So the thing is, our university is very open, our campus is open and anybody can enter, anybody can go out. We just needed an assurance that if something happens, we should have the traces of what has happened. If somebody is molested, if somebody is harassed, we need an assurance that action will be taken, and for that action to proceed we also need the proof. So we need CCTV cameras here and we also need the street lights because there is a hostel and the girls in the hostel they go around and if there are no street lights there is a very less chance of them being very safe in the campus. So we want CCTV cameras and we want proper patrolling here so that the authorities are available to us when we have any problem.
And also about the security guards, we need security guards from GHRDC, so that whenever there is a problem, there is an emergency, the security guard should be able to defend the victim. That's it, and we just needed an assurance from the authority that this steps will be taken. सर्टन डिमांड जे आसले आमी ते एज अ वायस चान्सलरा कडेन मांडले. फॉर एग्जाम्पल CCTV सर्विलन्स आख्ख्या गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पसाक खंय तरी सारकी CCTV सर्विलन्स ना. ऑल्सो देर इज नो पुलीस पेट्रोलिंग गोईंग ऑन ड्युरींग rush hours or even in the evening time. Also some issues like security guards जो issue security guards are from private agency. This security should be deployed from GHRDC. तो एक issue. Even street lights woman hostela कडे street lights ना. So खंय तरी ह्या दिसून येता की law and order has collapsed. So आमचो जो डिमांड आहे जे आमची जे इश्यूज आसा, these issues should be resolved immediately. तो मागता वायस चान्सलरा कडेन जाता तितले बेगीन हे इश्यू सॉल्व करचे. जर तुम्ही आयज येयले, आमी आयकले स्लोगनचो आयकले, वुमन एम्पावरमेंटाचेर तुमी स्लोगन दिले, तुमी येयले कशें जालें, तुमचे वांगडा एकटेच दिसता. आयज एग्जामी चालू आहा युनिवर्सिटीची. हय. युनिवर्सिटीची एग्जामी चालू आहा, पूण ह्यो मॅटर इतलो अर्जंट मॅटर आसलो, एड्रेस करचोच पडटालो आमकां आयज, कित्याक एग्जामी दीस इज ISA वीक. सो आमचे आतां भायले जे मेंबर्स आहा एफिलिएटेड युनिवर्सिटीचे, एफिलिएटेड कॉलेजीचे, तांकां घेवन आमी आयला टू एड्रेस द इशू. कित्याक समज डिले जालो जाल्यार आमकां जस्टीस मेळचो ना. बिकॉज ड्यू टू एग्जाम्स तुमकां लेस दिसता मेंबर, आनी कांय ना. मेंबर न्हू, आमी म्हणटा चली एक. There is a report from one student that one assistant professor from one of the schools behaved in a different way. So the moment we got the report, means the complaint, I mean it's not report, complaint, immediately we have taken action. If I am correct, I think on Thursday the complaint has come, and immediately after that the complaint has been sent to, we have an IC committee, internal complaint committee, and the committee is looking after that. Thank you. So, is there, as they have said, the 3 complaint has been filed? No. Is it? No. It's only Only one case. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.